Penhun. Oi, ni Frankie alirum. Aslam je isu. Ta, Fidan mana hiya? Badan ber-email. Ali sesyong ni haja. Balik ko Frankie hadok tak. Nado berflayo brio. Fun rekin fun syu, nanda kuala firu ngam juyo. Nakwa amani kendo ipi ting perlok barin manusia. Balik Frankie fikiran kumta. Ngasyu ang ni penhun. Nado berflayo brio. Fimdan porsyu te ban syong kabat ni. Ade ban kuala ngi fimdan porsyu. Oi, kadai kata. Ti haba kumta, ilok sung fisi ba itre kam iyo. Isu belas ni, bad nentaru idan secekat lagi. Fiti penhun, nado manusia am. Ngadun cimut ipi buat ngumpul perkat lu. Makin yo syawe ken kat haduk menta ngakan mau ipi. Buat ngabenut lu ipi. Bukan syaitan duduk mensyuapan. Hoi, kari gizi bakal ajo ngahi, bana duduk mensyuai ipi ngam penpau. Henry penhun, hatu pihun, bau lok jong pi. Mensyubas belas ni kemni. Hoi, ada si syaitan. Baru umpai perkhati benjah lu kat ni. Orang bah, balik sekolah kan. Nak bawa ada benjah yang habuh hiam. Ti haba kenta penhun, danglong ni em penyelong perlobat ngah. Penhun. Pilih ayu. Ni susah kai. Mana ini? Betul? Nak lipi mana ini bawan bat haying sungi. Ini. Parlok classmate berimjang ha. Pe yo pis ngupier bangon sini, Henry. Ngadi perlok jong i mo, kadang sampai pon kai sini. Ngam ngai. Lemar mene bangarung. Bai bang penun ke syong tu. Ngai mata pat kayeng kesan berkapet sini. Nak tak tahu ngam la ban ngai. Ban ngam ngai jiru. Ya kene ke jing ya syong ka jong pi, kadon ke ngai seldet. Balik dia ayu. Salah kata-kata. Kiau. Lemar ngai mene hapoi bangang hapoi. Ngai ba kapun kadon rengkat ante. Mas lu ma uspet kesan tu kali syong sti. Nai tai dau ngadon di so ka kiau. Pergi sini ya persah. Pergi Frankie. Udah perlok bala itu itau na du mencua. Tiba peli ukah ia merwacung kah ini ya. Tiba lagi pipat pindah don tengah mensia matara sini. Oh kiau kedi ke bapiau. Tang ba kalong ba kai ngaso ke bas jing so juga bang so pla. Ba hapoi pangapoi mas lu bagi i kesan ba kapun kayeng. Nanti jaga syong lang ba pelok juga. Kali syong sti jaga syong. Nai tai dau ngadon di so per kindat. Nata dau ko abentip yo kadon ke i shalende. Oh balai, Fidan mensim flashnya yang hadok tak pas ya? Oh, ngam kan thai si pi. Tama ke ke ba ngai ba ngasem menta. Ngai ba kalong palat ba i pla du kata ta ke jing de. Nai tai dau ka sadon ke jing thai si ba de ne tai dau ba ni hap thai si. Lem da kumta la da kan i de ya ke jing ba ke jing. Jiman ke joki nanam thai si pi. Lada pisnga hudu kata-kata te. Nang yani ama pi, ngat kam dun pot, alen nak Frankie. Mat nang ya dak kini sini. Bek sini, haba Iwan parlok kum tu te, ngamna emban be i. Ngahabi emban ni songkai bet i. Dai ngampoi perkhat kan ba piru pinwan hakali kapal. Ngam kwa banyan ri hora kum ni. Pitem am na i dai pi. Hoi. Ngasto i kata. Tamba hapoi banga ngadang don haying hasam. Ngam ju i bakiriam kibet jo pi kilong gumni. Niswa hapoi banga ngadang don mga haying hasam kiriam kibet jo pi long dakmui. Rei mentapat balik ni pi ngasoper. Lengba ka jing i jo nga ngasoper. Bali habadon bat kiwei pat kilong gumni perbedon bat nga kamlong gumni. Kani karyam pentit email te yang hapong hiam. Kani karyam nei ngaklempong hadian bawan mau. Ngapong haswa bawan mau te. Berikan super ta karyam. Hoi penun. Hajing sya ngangali bela de nak menta kaying kesem ba de menta jongpi. Zai ngam kwa
Bakini ki ke berkhot kinwan jah gi ngasem ki jongi. Nai tai daun namar banga ye pi haduk kata tang palat. Haduk kata ngam tipat ma pi haduk kano yang. Pimtem bangaro haduk ano nga iipi.